abasirikari bagiye nabo bakeya bahagurutse bakagenda yuko hari habaza bagaturuka iyo ngiyo za Kamina bagaturuka hehe bakaza bagifite morale bumva kuko boje hariya ku rugamba bakarasa bagerayo ugasanga bapfushije abasirikari 100 abasirikari 50 20 abakomeretse tibavurwa mwarabibonye hariya Goma baba baryamye kwisima. Abasirikari bacu bafite RCA yacu ya RC k'igisirikari cyacu gifite biki turabagaburira dashoboka ico gihe abasirikari usanga haza amabataliyani na bataliyanizi nishi abapfuye bagapfa babona situation tikiri nziza inzara imvura situation y'urugamba y'uburinzi yo kurwana buri munsi gitondo n'umugoroba kasanga bataliyani zikaza zigashira bagakika bakambara civile bagacika abandi bagatimbunda bakagenda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo leta ya kino gihugu ubwayo iri gutanguranwa gucuranwa n'abamatsi bihugu binjiye muri iki gihugu ikongera gacuranwa n'abayiteje yita ko bagiye kwitabaza. Urakoze TJ n'abandi bose mwavuze nande ntabwo ndi buvuga ibitandukanye cyane n'ikiganiro kandi no topic ntawabona hoyo ituruka no kuyirangiza yuko ni byinshi hakubiyemo ibintu byinshi kubona muri context isanzwe kumva yuko igihugu cyatewe ukibo babivuga ariko ingabo z'igihugu zari zikwiriye kuba zirinda usugire bw'igihugu zikaba arizo zitarwana ibintu biteye isoni. Yeza kuba dufite umuyobozi ufite ubwenge ino ntambara yo yirangiza mu minsi itari myinshi cyane ariko kubera ko dufite umuntu uraho gusa umujura nta ibyo yitayeho ku mpamvu intambara iri kure nta mwana we waba bamenase nta mwene wabo waba bamenase karibonera amafaranga karizindukira ingendo ziwe zose ashaka karavayo akaja mu makwe akaba umupare akaja mu makonseri nukuvuga igihugu kiratekanye. Hariya handi hari intambara ntabwo ari muri Kongo ni ikindi gihugu kitari cy'abakongomani sinabakongomani bahe bapfa yuko nta nubwo bamurajije inshinga ico bamufashije gusa nuko bimufasha kuja mu mahanga akabisabira inkunga bakamukungahaza amafaranga yose akaja mu mupfuko wiwe na clique yiwe y'abantu bakeya gusa baguma bisahurira badafite audit ntaba bakurikirana nta nkiko nta mategeko nta development y'igihugu nta bijira aho ngaho ngari kindi hayireba ubu nyine abantu bose ministere zose na ministere ya ishinzwe sport iri mu rugamba ministere y'abamama iri mu rugamba ministere ya education iri mu rugamba nukuvuga ngo amafaranga yose ataraje ku rugamba. Iyo niyo justification. Rero umuntu nguwo utazi yuko urugamba ruhari igihugu cye cyatewe ntarajijwe ijoro ari perezida w'igihugu abasirikari ni gute bazaje ku rugamba. Mwabonye muri Ethiopia uriya premier ministre wabo yabonye urugamba rwakomeye bari ba Tigray iwe wenyine ava muri presidential office arahaguruka yambara teni afata icombo arahaguruka aje gukomandinga urugamba. Dore abantu bakenewe mu bihe bimeze nk'ibi. Mwaramubonye president wa Chad nubwo bitamuhiriye agapfa ariko liste yari kuri tere aha yarwana nubwo yopfa yapfuye buriya nk'umuyero yuko ibyo ari byose ari cyo yaza defender cy'igihugu naho abandi nukureba gusa imeza zuzuye imisi migeririya n'inyama z'imbwa bahe barya gusa banezerewe baseka badahe bamenya yuko igihugu cyatewe. Voilà, iyo niyo realite ituma FRDC nta kiyipushinga leta iri Kinshasa iri hariya gusa muri ambiance
ahasigaye gusa akazafata telefone gusa akavugana na chef d'état major ibintu bimeze gutagahamagara kiri mwami ivyo nuko gusa ni kuri ka telefone ntabwo araye inshinga igihugu caratewe yuko rubya ruhande rwo muri este ntabwo ari kongo. Alo reka tugaruke ku kantu gato yasindi buvuge cyane mzena ko ndambira abantu ko abantu ni benshi bakeneye kuvuga bose kuba FRDC itaja ku rugamba noneho mbaze ndekere nirengagize biriya bya leta yo hejuru harimo impamvu nyinshi cyane. Impamvu ya mbere nta motivation morale igomba gutuma umusirikare aje ku rugamba akemera kurega gatuza kugira ngo arwane. Kurwana nuko abanza kwiyumvishamo apana biriyuza ubona bazabirirwa bandika kuri X no kwirirwa bavuga no kuma YouTube ngiki ngole wazalendo ne patriot kuri abakongomani bose nta muntu numwe ugira umutima wo gukunda igihugu. Icyo bagira gusa muri bo ni entere gusa azokura muri cyakintu ariko nta kintu cyo gukunda igihugu gihaba na gitoya. FRDC nta motivation ifite nange amafaranga arasohoka muri amafaranga ya leta gasohoka muri ministere akagenda uko akamatangira gukatirwa aho ngaho yaje kugera ku basirikari bari kuri tere bari hariya muri zambushi abasirikari bagasigara gutyo gasanga abasirikari nta nkweto bafite abasirikari nta teni bafite muzabarebe bari kuri single file baye bagenda umurongo umwe abantu bafite ubucafu bamwe ko baragendesha amapapa abandi nta nkweto botsi abandi ibishati byaracagaguritse abandi bimaze nk'imyaka nk'ibiri bitameswa nta faranga bafite. Nimba banamugejeje iyo 40-50 afite umuryango afite abana 2 3 4 nabahaye agenda azunguruka nta handagiye. Abasirikari abagore b'abasirikari bo muri Kongo ni kimwe n'abasirikari bose ni mobile. Abari umusitari w'abana 7 n'umugore akantu ku mugongo yagera Goma gasanga umugabo bamujanye Butembo yagera Butembo gasanga bamujanye Buniya uko ni kwa yagenda hangayikana n'ababana b'abasirikari tibiga tibagira ikibatunga leta ntibafata charge tibafatira amazu tibavuza tigira gute ibyo ngibyo byonyine nta musirikari womenya ko umugore wiwe wagaze usanga abagore b'abasirikari ku bibuga by'indege umuntu wabaye umusirikari yanashobora kubyibuka ugasanga umugore w'umusirikari amaze amezi 6 aba ku kibuga cy'indege n'ahandi adashobora kuzokurikira umugabo n'amaguru ngo bikunde nta modokari zihaba murabizi nta mihandi haba nta za trezi gihaba ugasanga ngazasabirize nabwo kwica kibuga cy'indege azosabirize kugeza azagiraho Imana izomugirira neza umugira neza akamuriza akagenda akakurikirana. Uyu mugabo iyo yagiye kurumva afite umutima wo kuja kurwana ku rugamba icyo ni kimwe nta mushahara uhagije ntacu baheza umuryango wiwe yasigaye nukuvuga ngo abantu ko barahangayika iyo ngiyo ni kwanza yonyine ni kintu kimwe gituma bacika intege bashobora kuba batoja ku rugamba ngarwana uno munsi ni hahandi baza bavuga muri ngara bakavuga ngo tukowerane tugiye gupfira iki. Ikindi cya kabiri hari ikibazo cyo kuba Kongo ifata abasirikari kabajana ku rugamba ntibahembe yamari gafata barya ba mercenaires baturutse mu bindi bihugu bakabahemba amafaranga y'umurengera. Vraiment uratekereza Kongo ukavuga ati aba bantu babanza gutekereza imbere yuko bakora kintu. Ni gute umusoda uturutse mu mahanga ashobora kuza akazahembwa 5,000 ubundi adahatusha ni $100. Biriya byonyine bituma abasirikari bavuga ati kubera ikari twebwe tuje ku rugamba bano baje bahembwa 5,000 iyo bagiye bakaje imbere kandi urabiza abo bose bahembwe izo faranga zingana n'icyo z'umurengera bose nta uje gutega agahanga kiwe hariya aravuga ati bino bihugu byabo byo muri Kongo umuntu waturutse muri Afrika du Sud umuntu waturutse i Buraya mu bawage na umuzungu aje gutara hariya aravuga ati bagiye bagatemagura nabo nyine kara abakongomani cyangwa bakumvikana. Iyo ni yindi mpamvu ituma abasirikari badashobora guhaguruka ngo bagende baje ku rugamba barwane. Impamvu yindi ya gatatu ni impamvu yo kuba iyi leta ubwayo ibateranya na bene igihugu babo. Buriya habe nubwo by'ukuri abanyepolitike babateranye
ariko abasirikare bo mwo hasi baravuga ati ziye aba bantu duheto Rwanda nabo kari bene wacu habayeho kuganira ko izi ntambara zizohagarara natwe twese tukareka gupfa nabo bakareka gupfa natwe tukareka gupfa. Nubwo bamwe hano bashobora kuba batokumva iryo jambo ndabizi kuko ijana ku ijana hariho benshi bavuga ati nyabo aba bantu ni bene wacu kandi ntaho bazawujeretse kumarana gusa kwamara gutemagurana abapfa barapfuye bakazongera bagasubira bakagenda bagasubira muri iriya mushikirano. Barabizi kuko bahanganye na bene wabo, barabizi kuko he babahanganisha na bene wabo, barabizi kuko he bakorera inyungu z'abanyepolitiki. Iyo ni iyindi mpamvu ya kane ni ukugira desordre ya commandement iri generalize. Ubanza urebere kuri Goma TJ. D'abord Goma yuko iyo ari igihe cy'intambara nico gihe hasohoka amafaranga menshi agenda mu mafaranga ya operation, frais de mission, frais d'opération, frais de fonctionnement, frais de quoi ugasanga amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari karaza kandi karahekera hehe hariya hejuru muri bariye. Icyambere hari intambara ya komanda yuko chef d'état major general waba amaze gukura yiwe iriya. Andi mafaranga akoherezwa kuri zone de défense. Komanda zone de défense uri base Kisangani. Abari hane Goma bakavuga tese uri yazo commanding urugamba gute. Kandi uwo nguwo ni ureba na region militaire iri Goma. Tibashake kuko ifaranga zijayo. Uwo wenyine agatangira kugira conflict na commandant des opérations uyu Sekabwe uri hano Goma. Sikabu bwiwe na Chirimwami kibumvikana yuko umwe wese karashaka gukomandinga urugamba. Chirimwami ati no ninje gouverneur militaire kandi ndashobora gukomandinga ngafata n'abazalendo ngafata n'abasirikari ibizose no. Undi ati no wewe komandingwa ko uri mu rwego uri generale uri umusirikari ariko uri mu rwego rwa civile komezanya n'ibibazo bya administration civile natwe dukomezanya. Ibyo byose ntibikunda. Komanda wa police uri hariya nawe nashaka nawe kugira ikindi kinda komandinga. Ibyo byonyine abo basirikare ntibashobora kugira iyo morality kugira ngo bahaguruke bagende baje ku rugamba. D'abord barakurikiza irihe tegeko Chirimwami karavuga yavuga iki Sekabwe nawe agatanga ikindi ubwo abo mvuze nabo hejuru hariyo ba komanda rejo hariyo ba komanda secteur hariyo ba komanda bakuriye za wazalendo kabariye tena general padiri hariyo ba mayanga abakuri no unumara ushiro zijya takataka zose zitwa za lieutenant general za general major zaki zose za wazalendo zose zirahashaka gukomandira urugamba. Abo bantu kurumva ko bazoja ku rugamba bakarwana. Alors FARDC yageraho ngaho ibintu bikabyananira bakaja gusa muzo gusahura ifaranga gusa iwe gusa ifaranga niziva Kinshasa yirire aho bari abandi bari ku rugamba tiyagira kibageraho. Inzara ni mara kubajaho batangire nabo bisuke mu baturage uko niko bahebanyaga abaturage niko bahebashiraho amabariyeri niko bahebarwana. FDLR yashize bariyeri hamwe Maimai yashize yindi nani FARDC yashize yindi bazalendo izindi bariyeri abaturage bararushe. Erega no kurwana uretse n'abasirikare na motivation ituruka ku baturage yonyine ituma abasirikare bagenda bakaje ku rugamba bagatsinda. Abaturage babavumira ku rutoki umuturage arahagurukira n'idolari ziwijana ngagenda aje guhaha ibizotunga abana biwaho gukwezi bakabimukuraho bakamukuraho na telefone bakanamukubita zana bangobwa bakamwica. Ivyo bintu byose ni takataka irundanyije aho by'ibintu udashobora kugira ngo bari abasirikari bazogira iyo morale yo guhaguruka no kushkorwa. Ikindi kandi ni byinshi twabiragaza abasirikari bagiye nabo bakeya bahagurutse bakagenda yuko ari habaza bagaturuka iyo ngiyo za Kamina bagaturuka hehe bakaza gifite morale bumva kuko boje hariya ku rugamba bakarasa bagerayo ugasanga bapfushije abasirikari 100 abasirikari 50 20 abakomereza tibavurwa. Bwarabibonye hariya Goma baba baryamye ku isima abasirikari bagapfa bamwe na docteur atarabagera ruhande. Abasirikari bari riskalite y'abasirikari ntibamerewe neza tiyariye arakomeretse ntavuwe neza. Leta kirasohora amafaranga y'ibyo bintu byose leta tuvuga ariko nta kintu na kimwe gikorwa aho ntibagenda ngo babashakire n'amamatera nimba ibitaro yewe byuzuye ariko ahubwo babashakire n'amamatera barambika ariko babatreatingiraho. Abantu baragiye barwana intambara mu mashamba ugasanga za serumu bazimanitse hejuru y'ibiti ugasanga umuntu bafashe ukuguru bakagutobora mu ishamba ahantu hatagize. Ndibuka njewe komanda hariya mu Rurambo bari baratoye n'umutsi w'inyuma wahangaha ku kirenge bamanika ukuguru kugira ngo kutazaba kugufi
bahambiramo umugozi usanzwe ariko barahambira ukuguru kuguma hejuru kandi byaramufashije. Bagerageza gutwitinga na materiel iyo ari yo yose ntoya bafite kugira ngo bagerageze icyo bakora. Abandi bari mu gupfa bavuye amaraso gusa hemorrhage, abantu bagashira usanga ari induru ari uguhamba buri gitondo n'umugoroba. Turetema ntayo, nta kintu na kimwe. Abasirikare bafatwa neza, aba basirikare bazohaguruka bagira iyo morale yo kuja ku rugamba gute. Nimba mwumva mugende mwibuke kuva aho runo rugamba rutangiriye. Rero izo zose ni impamvu zihari zituma abantu bagenda bacika intege ku by'urugamba. Ibyo byose bituma abasirikari morale ntayo. Iyo ureba aho intambara yatangiriye, ndibaza kuko habayeho ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare. Muribuka chef d'état major aje gupasingisha 40,000 militaire. Bari abasirikari bose bagiye nuko baguye ku rugamba se. Abenshi nabagenda bagakomereka tibasubire kongera kugaruka ku rugamba, yuko nubwo umusirikare akomeretse iyo bamuvuye neza arasubira agakira akagaruka ku rugamba. Abandi benshi n'abatesereta bagasanga situation iri ku rugamba kuri front idashoboka. Mu gihe bidashoboka icyo gihe abasirikari usanga haza amabataliyani na bataliyanizi nyinshi, abapfuye bagapfa, babona situation tikiri nziza, inzara, imvura, situation y'urugamba y'uburinzi yo kurwana buri munsi gitondo n'umugoroba, kasanga bataliyani zikaza zigashira, bagacika bakambara civile, bagacika abandi bagatimbunda bakagenda. Rero ivyo byose ni ibintu bigenda bituma bata morale. Iyo bataye morale bituma rero badashobora gusubira kugenda ngo bahangane ku rugamba. Murebe kuvaho M23 yatangiye kurwana, nta na hamwe barigera babakura. Bijya bihumbi byose muza bayibu baje, muzi baegre baje, muzi ba satani tubaje, abo ngabo mpayimvuga na ma force spéciale, muzi bakibaje none maruzana ya mabatayo yose, bafite ama brigade d'intervention rapide agera ngo kuri 5, bafite ama region militaire, bafite ama batayo spéciale, bafite biki, bafite police, bafite abawage na bafite tutakataka zose zirunzanga. Izo zose ntaco zishobora gukora yuko ntizirwana ku mujumu, tizifite komande mimwe, tizifite imvuga imwe bumvikana. Dore bari mukuzana ubwana bumwe buturisi yo bw'ikinshasa gusa niringara, bakabahuza n'abazalendi none igiswahili, bagakubitana na Afrique du Sud y'Icongereza, bagakubitana n'abarundi n'ikirundi. Ivyo bintu zose bimeze kuriya tibishobora kurwana intambara imwe ngo bigitsinde. Nico gituma bariya nubwo ari bakeya ibo barwana kuri komande mimwe, bayoborwa n'umuntu umwe, bavuga imvuga imwe, ugasanga abasirikari kandi bafite na koze yatumye bahaguruka kugira ngo barwane. Rero FRDC yaratsinzwe urugamba. FRDC gusa ikibagoye kuri none nuko leta nkuru centrale itumva ikibazo ko ku rugamba rwamaze kubananira. Bamaze kumenya yuko ibikoresho byinshi ntaco bimaze, bamenye yuko indege ntaco zimaze, bamaze kumenya ko ibifaru ntaco bishobora kubagezaho, bamenye ko drone ntaco zobagezaho. Ariko nanone guverinoma centrale kubera kuko arimo bakura amafaranga y'ibi byose byo gupiya corruption yinjiye muri izi leta no kudakunda igihugu, nibyo bibarishije abasirikari n'abazalendo bake bagikomeje guhangana ari ku rugamba. Ariko sasurira avuga bakirukanga aho bateye hose n'ukwiruka, nta hantu na hamwe bafata. Abasirikari bogira ngo bagiye kwiga marato, bogira ngo none bari mu kwiga gutanguranwa kugira ngo azotsindira igihembo. Ibyo nibyo barimo ntagisodanye. Ari FARDC ndizorwana irabizi kuko yamaze gutsinda. Nimwibuke nimbe buriya ruhande rwa Zakanyabayonga baheruka kwa Divasinga ryari, siyo ciko aba tari mu kwirirwa zunguruka ku ndega akubita Bujumbura, akubita Goma, akubita Kinshasa, asubira hariya. Siyo baba Fane Nyamushebwa bari nta ugigira abantu barahagaze baraho muri defensive, ibintu zarabananiye babuze uko bagira. Ariko leta kubera kiri Kinshasa shaka amafaranga n'ubundi komeze pushing hamwe bwari mu Rwanda ni mu Rwanda. Voilà, niyo mpamvu yuko FRDC ntishobora gutsinda runo rugamba. Bafite impamvu nyinshi zotuma badatsinda. Murakoze. Uyu ni Afande Rugabo utanga ishusho ya FRDC. Ni FRDC avuga yuko imirwanire yayo kimeze nk'igisirikare mu by'ukuri kiri mu gihugu ariko cyitwa ko kirwanira igihugu kimwe ariko igihugu kigizwe n'ibihugu bibiri.
mu isesenguramakuru twagiye duhuriramo mu bihe bitandukanye, twagiye tugaruka ku miterere ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ville Kinshasa capital, tugaruka ndetse no kuri za Grand Nord ndetse n'aha muri centrale, muri izi ntara za centrale. So ni ibice usanga Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubwayo benshi bakomeza kuvuga ko ikitwa balkanization cyangwa se kwitorera ama federale n'ibindi nk'ibyo byose ari byo bintu bishobora kuba byasekiriza Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nubwo nabyo ari nyene. Kuko iyi Repubulika ya Demokarasi ya Congo bigaragara yuko Kinshasa imeze nk'idafite ikibazo, ahubwo iri gusarurira mu buryo bubiri. Iri gusarurira mu ntambara leta iri butange, niba nabyita ama offre y'ibiri gukorwa ku rugamba, amafaranga soke agenda ashirira muri aba bagenerozi nk'uko uyu Afande Rugabo yabigarukagaho. Ariko ikindi gikomeye kirimwo, niba uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo buri mu kangaratete, abantu barapfa umunsi kuri. Donc uyu musirikare we yagarukaga ku basirikari cyane, ariko buri abaturage banapfa ni nabo ubwabo ni benshi, noneho bapfa banambuwe n'ibyo bari bafite. Imba nabo basirikare bapfa, wenda bapfa byitwaga ko bamwe bagapfira muri offensive line, abandi defense, ariko se defensive kuri iki gisirikare cya FARDC baho simbizi. Ariko urumva nibura abasirikari bamwe bapfa bahangana n'uwo bita haduye, abandi bakajya kwiba, hakaba n'ababigwamo nyine abaturage birwanyeho. Nicyo kigaragara muri uburasirazuba bw'iki gihugu. Uburasirazuba bwaratesetse, umuturage arapfa, n'uyu musirikare umuntu yakita umusivili nk'uko no Afande Rugabo yabigarukagaho, nabo barapfa umusubirizo. Ubu buke bwa M23 bwazengereje Kinshasa mu kajagari kayo. Ariko uretse ko nabonye hari uburyo ki muri aka karere natwe ubwacu nabonye hari, sinzi niba ndaza kuvuga ngo ntidushobotse. Ibi nagiye mbigarukaho cyane, abantu bakarakara. Nabonye igice kinini cy'abarundi barakaye, mbona igice kibaho, ariko ni mu Burundi gusa, ariko ko menya ari uko duhuza ururimi. Bwari benshi mu basendefd bahita baza ku ruhembe bagira bati yes of course. So kuri iyi nshuro iyi Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abandakariye bavugaga uburyo kitwe tutumva cyangwa se tubona nta gisobanuro cyo kuba hari igihugu n'iki na kimwe gituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyajya kwivanga mu ntambara ya kiriya gihugu n'abaturage bacyo. Iyo niyo 23 irwanira uburenganzira bwa bene wayo, bandagaye hirya no hino, bandagaye Burundi, bandagaye u Rwanda, bandagaye mu Uganda, bandagaye na hehe no mu gihugu cya Kenya. So ibi bihugu buri muntu wese ubundi yakiciye ku gatebe akumva yuko ikintu gikenewe gikomeye bisabwa ari ugutanga umusanzu wo gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Congo gucyura impunzi zayo. None bimwe muri ibi bihugu nibyo biri gutanga umusanzu mu kongera izindi mpunzi ahubwo zisohotse mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo zijye hanze. Soni Gisirasi ndayishimiye ahari icyakoze ahangaha ntituzabibarukurikira izindi. Uyu mugabo nawe igihugu cye kimaze igihe mu kangaratete kuva yashyikira ubutegetsi 2020, byanga bikunda kuko nta leta ikomera ngo idafite ubutunzi cyangwa amafaranga. Ku buryo bweruye yagombaga kwinjira mu burasirazuba bwa Congo nawe akajya gushaka udufaranga. Ibitambo by'abasirikare baragiye n'abakigenda baragenda. Umusirikare we buriya nyine ku rugamba ho ubuyobozi bwe bumutumye bagomba kujya kurwana, ibyo kuvuga ngo ashobora gupfirayo byo ni ngira ngo ni ibintu abasirikare batamataringa ahari. Ariko ubwo abagiyeho baragiyeyo, igihari gikomeye nuko aya mafaranga leta nkozi y'abarundi yari yakeneye. Byumvikane neza. Ahari kuri runo ruhande ushobora kugira uko avuga ati Soni Gisirasi ndayishimiye ari kugira atakeneye kuzahura ubukungu bw'igihugu cye, gitoro, imihanda, devise ntari hari. Ibi ni ibibazo byose byabaye i Burundi. Niyo nagiye mbabwira ngo iyo hagize ubikomozaho uburakari buba bwinshi nyine, bagira bati ntiwakabaye uduhaye amakuru, ntiwakabagira icyo bitubwiraho, wakabaye turekere igisoda n'ibindi nk'ibyo. So nuza kubalansinga rero ukareba ubwo Burundi mitegekere ubona bufite n'abaturage barajwe inshinga no kugira ati igihugu cyacu koko cyazahutse kikamera nk'ibindi bitengamaye bimeze neza mu karere, ariko bikaba bidashoboka ubwo cyareruye kiri mu ntambara muri Eastern DRC. Ni intambara nacyo ubwacyo umusanzu cyatanze. Ubuse biroroshye cyane ko abaturage ndetse n'inteko ishinga amategeko y'u Burundi, sinzi niba mufite ubwo bushobozi bwo kuba mwabaza urwego rw'umutekano ruti mwatanze umusanzu mu gihugu gituranye, eze raporo ku musanzu mwatanze zihagaze hehe? Ntabwo mbizi niba ubuyobozi bwa FDNB buri kuri karibure yo gusobanura ngo umusanzu tubaze umwaka dutanga muri Burasirazuba bwa Congo dore nguyu ngaha ugeze. Sinzi kandi niba hari amakuru y'insinzi ava ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya Congo wenda duhishwa, ariko se twaba tuyahishwa hehe? Twayahishwa agahishwa muri Okapi, agahishwa muri Actualité, agahishwa muri Kivu Morning Post, agahishwa muri France 24, agahishwa muri VOA. Ntabwo ntekereza ko bishoboka.
mu ijambo rimwe, iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite umutungo kamere nacyo ubwacyo hari kitazi uko ungana. Nigeze kubabwira ngo sinzi muraza kumbwira bumva iki kintu babwiye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta ya kino gihugu ubwayo iri gutanguranwa, gucuranwa n'abamatsi ibihugu binjiye muri iki gihugu, ikongera igacuranwa n'abayiteje yita ko bagiye kwitabaza. Uyu musirikare avuze ikintu gikomeye, Afande Rugabo, agira ati harimo ikibazo gikomeye kinateye inkeke, yewe si n'inkeke gusa n'ubwoba. Avuga uburyo ki abamerceneri ari bo bayora ibifaranga. Nk'ubu urebye amafaranga nk'umurusi yahembwa, ushobora kwifata mu maso. Meme ushobora gusanga n'aba bahungu bandayishimiye ubwabo n'abakobwa bahembwa kurusha ababene Tshisekedi. Birashoboka cyane kuko umuntu waje ari nk'umucancuro uje gupfira amafaranga, buriya ntabwo wamuhagarika ku bijyanye n'umushahara. We agupoza umushahara akeneye, wakumva uri kuri karibre yo kumuha uwo mushahara ukawutanga. Yes, that's it. Niko ibintu bimeze. None ubwo abo bamerceneri bose bajagatira hariya, ufatiyo Sadak nayo ubu cyakoreje nabonye ngo bari kwigisha igisirikare cya Kongo intambara zo mu mazi. Sinzi intambara benda kurwanira mu mazi, hari wenda barashaka gufungura Goma Minova, cyangwa barashaka ko rushinzira zizajya zituma wenda berekeza muri Sud Kivu imaze igihe wenda nta mirwano idasanzwe ivugwayo, hivugirwa amakimbirane asanzwe gusa araho n'ibindi nk'ibyo. So uyu nyiri cyubahiro rero, uyu mutegetsi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu by'ukuri sinzi niba mbivuze muri ubu buryo umuntu yabacinka amabere. Ni umugabo usa n'uwabonye yuko ibibazo byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimurusha ibiro, ahita avuga ati ntabwo nabura byose nk'ingati imenye, igihugu kujagata kwacyo ntabwo nenda kugistabiriza, tute mwaye possible ngiye kuzikoresha nanjye nibike umutungo kamere. Sadek iraza, Malawi ku bukungu yari isanzwe bigaragara yuko ari ntaho nikora, ibindi kubivuga tugendeye ku mibare n'urutonde rugaragaza aho ubukungu bwayo buhagaze n'iby'inzara n'ibindi nk'ibyo byose. South Africa ni umucurabwenge wari uzi uburasirazuba bwa Kongo neza ku buryo ari umuntu wagombaga kwifashishwa. Abasirikare bahaje mwumvise ibibabaho n'umusaruro batanga. Abarundi muri aka karere nibo bonyine bemeraga kwijandika mu ntambara nk'iyi ngiyi ifite aho bihuriye no kurwanya ubwoko. Ngira ngo nta kindi gihugu, u Rwanda nirwo ari kubyemerera Tshisekedi, Uganda niyo ari kubyemerera Tshisekedi, meme na Kenya ntiyari kubyemerera Tshisekedi. Aho ngaho muraza guhita mwumva igisobanuro cyatumye abarundi berekeza hariya. Muzi n'ibimaze bimaze iminsi bivugwa muri za operation nk'uba hano muri za Kibira, ikigikira rya FRN na FDLR n'ibindi nk'ibyo. So ntuze kusobanurira rero cyangwa biruze kukugora gusobanura uburyo uyu Son Excellence wicaye Kinshasa nta ngendo urugendo ashatse ararukuri mu Bubiligi kujya kuri Ocean Pacific, aragiye uko bishoboka. Ntabwo byo turaza kubyinjiramo nk'undi munyacyubahiro wese ku mafaranga yatembera, ariko sinzi ko igihugu kiri mu kangaratete nk'iki ngiki utabona umukuru w'igihugu niri na rimwe arajwe inshinga no kugira ati igihugu cyanjye numva cyatekana mu buryo. Yirirwa atakataka atabaza ati Goma barayitwaye, baratwiba mu burasirazuba, ngaho muzaba ari ingendo yaba yarakoreye muri aka gace. Aheruka 2023 aza kwiyamamaza, azongera kuhakandagira hariya n'ubundi arwanya manda ya gatatu. Niko mbibona kandi ntabwo mbabeshye kuri iki kintu. ULC hari ibintu nkunda kubabwira muri aya makuru yacu mukagira ngo nimo ndababeshye. Iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero tureke niyo M23 iri kuvuga ati mpaka turakuraho ubutegetsi bw'ikibi, ariko tugiye mu mibare M23 hari igice kimwe ushobora kubona yuko ibintu ivuga ishobora kuzageraho, ariko ngiye nk'umusesenguzi ndaza kubereka uburyo ki bikigoye, ku buryo igiye no kubikozaho imitwe y'intoki. Nababwiye yuko izi gashaka buha kiziremereye zisa n'izubuye umuvuno mu burasirazuba bwa Kongo bizagura M23. Ubu M23 yamaze gufata teritwari ya 5 za Warikare, hafi yose barenda kuyigarura. Teritwari ya 5 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntago wenda imibare y'uburasirazuba bw'iki gihugu wapfa kumenya ngo irangana ite muri rusange, ariko wenda Warikare bavuga ko ari igice kinini cyane kigizwe n'amashyamba arimo za forêt equatoriale, hafi 75% ubundi bavuga ko Warikare ishobora kugizwe n'amashyamba. Ariko nibura gukoza ibirenge muri teritwari ya 5 ngo dufate za teritwari ya Masisi, dufate Rucuru, dufate Nyiragongo, ubwo ni Warikare, za Rubero. Ahangaha hose usange M23 ifitemo abarwanyi bagenzura kandi basekiriza ibice barimo, batanga n'ituze kuri bari abaturage. Ibi ngibi byose ni igitutsi ku butegetsi bwa Kinshasa, ni n'igitutsi kuri aba bagashaka bwa kingena babwiye yuko ibi biri kuba muri Kongo ari byo bashaka.
mu bihe byashize ubwo Son Excellence Tshisekedi yajyaga i Paris mbere y'uko ejo bundi ajya kwivumburira imbere y'abandi bakuru b'ibihugu, yari yahawe amafaranga na Son Excellence Emmanuel Macron, yari yakuye n'andi mafaranga mu Bubiligi, ayo yose yari yateranyije yinjijwe mu ntambara. Ubu sinzi niba baba bakiri kuyarya cyangwa bikunda ashobora kuba yaranavuye already mu nzira. So noneho nitureba turaza gusanga kano kantu ari gato, nkise gato, kubera nitureba uburemere bw'ibyo umugabo arimo kubijyana no kwavansa mu ntambara atanatsinda. Turahita tuvuga yuko ya gahunda yo gushaka amahoro hagati y'ibihugu byombi, ubwo n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngewe mbona yuko turaza kwizera wenda izi nzego, ubwo harimo umugabo uri seriye, Son Excellence Perezida Paul Kagame, ariko sinzi ko bahuriye muri iki gikorwa ni Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ufite ibindi yishakira. Niyo mpamvu ngira nti percentage twabishobora gusanga ari 50%, 50% ya Perezida Paul Kagame, ubwo indi mayinazi turayishyira kuri Tshisekedi. Niyo ngiye mpita mbabwira ngo aya mahoro byashobokaga yuko yagaruka, ariko hari ubwoba bukomeye bw'uko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahuje na Tshisekedi, hari ubwoba bukomeye ahuje na Perezida Tshisekedi yuko aba bagabo n'ubundi bajagatira muri iki gihugu bashobora guhomba. Kuko mu nama za mbere Perezida Paul Kagame ashobora kumuha ni ukumubwira yuko akajagari kabaje baje kumutabara ntacyo kinda kumugezaho, kuko yabamuha n'ingero zifatitse z'umwaka bamaze hariya bisahurira igihugu, abapfa barapfuye, igisirikare cye cyarahombye, ingengo y'imari y'igisirikare yarongerewe ariko ntibyigeze biba productive. Ntekereza ko mu nama za mbere rero Perezida Paul Kagame yamuha ari ukumubwira uko coordination y'ibijyanye n'urugamba yirwa akiniramo rwamunaniye ashobora kuba yabishyira ku murongo. So ibi byose rero urumva ko ni ibyahita bitanga amakuru mabi mu Burayi, hafi ya bwose ni ibyahita bitanga amakuru mabi ku Banyamerika. Abo bantu rero, abantu nabonye abasesenguzi benshi badakunda kugarukaho, ntibashobora gutuma hari n'icyuho na gito gituma u Rwanda na Kongo biyongera kubana n'aka na gato. Muzabona bajijisha hari ipari bajijishe Washington ati turashaka gahunda ya Rwanda, turayishyigikiye, babivuge mu mvugo, bifuza yuko bishyirwa no mu ngiro, ariko iyo urebye icyo nakita support efficace ku bijyanye n'iyo ngingo urakibura mu by'ukuri ntacyo ubona. Donc ntacyo uzabona rwose, bizavugwa birangire, wumve bavuze ibyo ngibyo, bohereje abamercenaires ku ruhande, bohereje amafaranga ajya gushyirwa mu gisirikare n'ibindi. So mu ijambo rimwe, uruhande rumwe FARDC yaratsinzwe, ariko n'ubundi ntigeze itsindwa kuko yashakaga gutsinda. Niba bano ba komanda bama division atandukanye mu gisirikare ahangaha bivuga yuko tunareke nabo baciko Citambwe, tunareke nabo bacira Mwami, abo bankuba n'abandi ngo bagenda biyoborera amareje ubwabo ngo baba bashaka kugira ibyo bibikira. Uvise no musirikare byinshi yagarutse bavuga uburyo abagore b'abasirikare babaye. Umusirikare uzi ko abana be bari kwicwa n'inzara, umugore wari gusabiriza, biragoye ko yajya imbere ya haduye ngo amasubize inyuma. So no gukomeza tugatega amaso igisubizo kitari kiziba n'ubundi twanda kubona icyo akora no kumenya ngo biravaye birajyaye. Ubigisigaye abantu benshi bateze amaso no kureba ngo M23 imaze gufata territory ya 5 muri ubu burasirazuba bwa Kongo, koko biri buze gukunda nimara gusekiriza ibice byose bishyize mu biganza. Hari ubwo ari ngombwa yuko yagaruka kubohora Goma. Abahanga benshi barimo n'aba baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biganjemo abasirikari bamaze kuvuga yuko Goma atari strategique nta kintu kinewe, itari region strategique mu bijyanye n'urugamba M23 irimo. Icyo ni kimwe, ariko akazamwo harimo ingingo ikomeye rwose abaturage ba Kongo bivugira ukuri kuruta uko twebwe tukuvuga. Bagiye bagaruka ati reka M23 rero mukayibeshya ikinjira Goma, iraba yiteranyije n'amakomite menshi international, iraba yiteranyije n'amahanga, kuko Goma nge nigeze kuvuga ngo uyu ntabwo ari umujyi w'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umujyi dushatse twanagwita nka international capital, ni umujyi ni capital mpuzamahanga yiberamo ibikorwa by'abafaransa, by'abongereza, by'abanyamerika, by'abataliyani n'abarusiya bafite ibikorwa. Rero ntabwo M23 kujya kwiroha muri uwo muriro w'abo bantu bose. Ntekereza ko biri mu bintu ikeneye aka kanya. Ngira ngo iki ikeneye hari no kubanza ikagura amatware yayo muri ubu burasirazuba bwa Kongo. Yamara kubona yizeye ku gace, ntekereza yuko M23 mwibuke ko hari ishami ryayo rya politiki Alliance Fleuve Congo. Umusesenguzi ndabona yuko M23 imaze gusekiriza buno burasirazuba bwa Kongo, kizere yuko ihafite koko bishoboka cyane yuko bashobora gutaninga back, bakaza Goma bakagira bati rero nimurebe twebwe twabashije gushyira umutekano muri ubu burasirazuba bwose. Birashoboka ko abantu mwese muri Goma, izo ndavuga izo communauté internationale n'ibyo bihugu twakorana muri ubu buryo bw'inyungu za twembi. Birashoboka cyane rwose, kuko iyi leta, wenda zino leta zabagashaka bwake zifuje gukorana na Tshisekedi ko babona gajagaraye nta n'ubundi bushobozi afite bazamukoresha icyo bashatse, ariko sintekereza ko habonetse n'undi muntu uri seriye, uri civilize
kuba bakorana ku buryo bw'inyungu z'ibihugu byombi byananirana. So ubwo reka dutegereze turebe rero umusaruro ushobora gukurikira ibi biri kuba cyangwa biri gukorwa, twe kuvumira itararenga. Hari igihe inyishyu ishobora kuba yazaboneka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So Imana iduhana umugisha rero, turagaruka mu masaha ari imbere. Twitwa Sound of Muhabura, dukomeze kubana.